Udruga X je nastala 2003. godine, a nastala je radi toga što smo se našli u jednoj zajednici, znači to postratno razdoblje. Zajednica je jako puno ulagala i cijela država naravno u obnovu nekretnina i poduzetničkih nekakvih njihovih programa. Međutim, u cijeloj se toj frci dosta zanemario ovaj civilni sektor, znači briga o recimo nezaposlenima, starima, djeci, mladima. I mi smo onda u tome vidjeli izazov, prepoznali smo se u toj jednoj potrebi. Motiv za povratak jednostavno smo u Australiji svašta toga doživjeli i prošli, ali imali smo želju dugo vremena se vratiti ovdje i malo probati život i imamo dvoje djece, pa da djeci pokažemo kakva je Europa, da imaju nekakvu budućnost. Pa smo rekli, a idemo, otvorit ćemo jedan infocentar pa ćemo ljudima ponuditi internet kao jedan izvor informacija, što je u to doba bio jako dobar potez jer 2003. godine u Petrinji vrlo malo ljudi koristilo internet i onda je to odmah bio boom. A mi smo to planirali u nekakvom dugoročnom razdoblju napraviti, za nekih 3 godine. Međutim, očito je bila dobra ideja i donatorima, tako da smo to već za 3 mjeseca imali ovaj prostor koji vi vidite. Pogledala sam kad smo došli na internetu da vidim šta postoji u Petrinji. Ja sam kao dijete bila u Petrinji, tu smo se zato i vratili. Pa sam gledala na internetu šta u stvari ima u Petrinji što se tiče društva jer imam dosta iskustva. A isto tako vidim da puno toga treba postići, da je Petrinja, mislim, mada u puno boljem stanju nego što je bila, da je još uvijek u lošem stanju. Onda smo krenuli sa programima za djecu, za mlade. Uglavnom su to bile nekakve kreativne priče, nekakve kreativne radionice. Htjeli smo da ono što radimo bude potrebno prije svega, da bude kreativno i da bude nekako inovativno. Tako da sam gledala kakve udruge postoje i jednostavno X mi je izgledao dosta dobro i praktično i učinkovito što se tiče programa i svega toga da sam se htjela uključiti, pa sam poslala Palmi životopis da vidim da li mogu na koji način pomoći. Mi smo ostvarili suradnju sa računalnim učilištem ProAnima iz Zagreba, pa onda koristimo njihove programe i zapravo provodimo nekakvu nastavu po njihovim programima. Oni nam onda omoguće da naši polaznici kod njih polažu ispite za računalnog operatera. Uključila sam se u ovaj dio za cjeloživotno učenje. Strašno sam što se toga tiče, imam jako puno iskustva, ali isto volje za to i strasti, kako bi rekla, za taj dio. Obzirom da smo mi udruga koja provodi regionalni program jačanja organizacija civilnog društva, mi smo partneri sa Centrom za civilne inicijative iz Zagreba, koji su nositelji programa, a mi smo više zaduženi za ovu našu županiju. I naravno da u sklopu te cijele priče, a sve u suradnju i pod pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, mi u našoj zajednici, u našoj sad govorim županiji, radimo na osnaživanju udruga. Ti vidim da je Palma strašno isto praktične osobe i da voli da su programi učinkoviti. Mislim, takve stvari uvijek prvo gledam, jer kad vidim nekoga ko radi bez veze, samo da gubi vrijeme, to mi strašno smeta. Recimo, najveći broj korisnika je iz skupine nezaposlenih, posebno trajno nezaposlenih iz cijele županije. Znači, nama su uglavnom na našim radionicama, sad govorimo o radionicama računalno osposobljavanje nezaposlenih, tu imamo najveći promet, da
kažem. Korisnika je jako puno, iz Siska, iz Gline, iz Petrinje, imali smo iz Kostajnice, Sunje. Uglavnom, znači, iz ovih naših susjednih gradova. Trend je sigurno projektnog učenja, sve se mora, trend je, kažu, problem solving, learning by problem solving, znači sve se uči kroz rješavanje raznih problema. Pojavila se Gordana u pravom trenutku. Upravo smo razmišljali kako ćemo to, s kim ćemo, trebaju nam ljudi za tako, dosta trebamo ljudi u biti za rad sa odraslima. Ja sam se bavila obrazovanjem odraslih skoro čitavo vrijeme, jer sam otišla na fakultet andragogije. Završila sam andragogiju i završila sam ljudske resurse, menadžment ljudskih resursa. Pa u prvom trenutku nam je bilo teško jer nismo mogli platiti te ljude. Sad smo se dovoljno osnažili i sami znamo prikupiti sredstva, ali je problem što ti ljudi koji su kvalitetni već negdje rade. I onda ih mi dobijemo za ponekad, a to nam ponekad nije dovoljno. U biti bi sad mi trebali ići na trajno zapošljavanje kvalitetnih ljudi. Mislim da možemo dosta toga napraviti i ostvariti i to je baš gušt za mene, recimo neka vrsta uživanja u poslu i odmah vidiš sa ljudima rezultate, ne moraš čekati, odmah je očito. Nudimo im besplatnu edukaciju u cilju radnog osposobljavanja, u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i to su oni prepoznali i stvarno je odaziv dobar i godišnje oko 150 takvih polaznika imamo. Taj entrepreneurial spirit, to je sada baza za sve. Mislim, pogotovo ubačeno u svakako cjeloživotno učenje, jer da išta postigneš u bilo kojoj struci moraš biti nekakav poduzetnik, ne? A onda imamo tu i programe za ove starije 50+ koje smo nazvali. To smo išli pilot program jer smo mislili mi smo jedna zajednica ovako gdje nisu baš razvijene, među tom populacijom slab je interes za računala pa idemo probati. Međutim, tu smo se totalno iznenadili odazivom, onda smo skužili pa to treba i tako da sad nastavljamo s tim programom. Mislim da bi mogli stvoriti jako dobre rezultate ovdje u Petrinji, u zajednici, imati jako dobre programe i baš stvarno pomoć ljudima da se malo unaprijedi